Afrika Dzonga inhlekani mixer umngala lona FM nokuhlekanisa konke ngisela stage shurko namuhla irabo mbiri ne rambere sokora makumembiri nka rangothile ya mawani lamana magindibiri makumembiri makumembiri nhlanu mina ni khalanga pet mathebula ni ngwana smart wa gym wa xithangwa wa xingritano wa jajara makunela vandadadze akwamkela kana kona ko Africa wa bulabula hikuwa xala wona twi kusuka la studio 2 hile polo kwani inhlekani lo nongona ko umeta swa ncindani Eric Mabasa ifama sunga leka awara ya mbiri hlekando wa xikwembu mjani Afrika Dzonga kwala mga yingisela miriko la Gauteng Mpumalanga ana wa Limpopo akhesa swinene nango mga yingisela mi famba mi bona kunele ka TikTok cancel swinene loko mi languta ku loko hi ri ku tirheni na nkulukumba lava hi tirhisa ko yini ndlela le khombo ra kona hi nge koti ku hlaya leswi mi rhumela ku swona kambe n'wina ti vulavuleni na swi tiva ku mi va mi kha mi ti vulavulela kwalano vulavulani hina hi mi lava laha mintseriwa Munghana Lona FM timhaka ti tele a hi sunguleni laha na va Action SA va le ku ringanyeteni ku va la ku yiseni nawumbisi lowu va nga ta lava ku herisiwa va swandla swa tiholobye deputy ministers va leswi nga hetelela swi hlayisela Afrika Dzonga mali tlhandla kambirhi namuntlha loko mo languta mahungu ku vulavuriwa ntsene hi timhaka ta maphorisa ta milandzu leyi nga maphoriseni mi ta tsundzuka ku liya nandzu lowa wa timhaka ta ku dlawa ka DJ Somebody na wu tlhelele khoto namuntlha na timhaka leta ta ku dlawa ka n'wana luwa wa loyi a nga dlawa ku hehliwa ku leswaku ku nga va a dlawa hi mana yena na swo swi ya mahlweni hi ndlela le se sweswo hinkwaswo mixer wa mina swi hetelele swi tisa swivulavula swo tala swinene loko swi ta ka timhaka ta matikhomelo ya hina tanihi maAfrika Dzonga na nawu se xivutiso lexi hi vutisaka xona ku ya hi n'wehe i ku timhaka leti ti nga le ku humeleli na khoto ta ku dlawa ka vanhu Afrika Dzonga swi tinhlayahlaya ti ka ti komba leswaku ka vanhu van'wana va dzana kolomuya ka 11 hi vo va hetelela ku kumeka na swintshuxo swa ku va dlawe hi vamani kambe lavan'wani vo ti dlawela va lahliwa swi helela kwalano hi ndlela yoleyo khale ka municipal manager loyi a khumbekaka kumbe ku hehliwaka leswaku wa khumbeka ka ku dlawa ka Sindiswa Magaqa na ye khoto namuntlha se ma swi vona ku i tiko leri nga le ku fambeni njhani se hi ta vula ku twa n'we hi matitwelo ya n'we ka mhaka yaleyo hi hafu bile awara ya 12 handle ka sweswo mingisera Munghana Lona FM yin'wana mhaka leyi nga ta lava ku twa n'wangulo wa n'we hi wo hi yaleyo ya ku xana hikokwalaho ka yini swi tikomba unge ti se vana ve le khombyeni ngopfungopfu emavokweni ya vamhana voho xiphiqo i yini vamhani va kha va vilerisa hi yini kumbe va khunguvanyisa hi yini kumbe va kwatisa hi yini hi ndlela leyo se tin'wana ta timhaka leti hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka tona nhlekani lowu hi ndlela yoleyo 0860 002 nongona ko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM komba ndlela hi sungula sweswiwani hi ku languta timhaka leti ya tele Vhembe le ka masipala wa Vhembe ehansi ka vurhangeri bya executive mayor councillor Frida Nkondo hi la ku ta twa ku kahle ku endleka yini hi timhaka leti ta hungu leri nge ti komba ku ri kha ri hangalaka van'wana va kha hehla ku ongeti ku na swin'wana leswi fambelanaka na timhaka timhaka leti ti fambelanaka na timhaka ta ongeti ku na mati man'wana va nge hamanwiwi se hi ta twa sweswo leswo nhlekani lowu se hi ta bula na vona sweswi kasi hi ta tlhe hi bula na vamasipala wa Polokwane hi bula na vona hi ku pfuke hoyi yin'wana ya ku vanhu lava tshamaka hala n'walungu wa Polokwane va Emdo va Ladana va Seshego va le ku hluphekeni swinene hikokwalaho ka ku endliwa ka mapatu leri ri nga le ku pfuxetiweni hi vuntshwa ra Nelson Mandela Drive swi hetelela swi endla mintlhontlho loko suka a Polokwane ya Seshego hi ku sukusela kwalaho ka awara ya 6 ni madyambu swi nga ku teka tiawara timbirhi ku ya ka tinharhu mpfhuka lowu wu nga tekiki na 15 wa timinete hi ndlela yaleyo se Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM makomandela wa xaxandla hi kun'wana ya tindlela leti landzelaka 0860 002 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 tsundzuka ku xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula
Kamgana lona na FM komandlela ntaya ka Boti Moses Shivambu va suka ka masipala tani mbulavuleri va ta byela kahle kahle ku endleka yini kambe sweswo hinkwaswo. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Sweswo mingisero mgana lona na FM ayile ku va kumeni Xivambu n'wina va tivaka mi va vonaka va byelini ku nkarhi lowu va nga hi tshembisa hi wo walowu kambe hambiswiritano a hi ku twi mingisero wa mina ku khomete timhaka yin'wana mhaka ni nga twi ku mi vulavula nchumu hi yona i timhaka ta ku khale ka MMC wa timhaka ta vutleketli eGauteng nkulukumba kumbe khansela Kenny Kunene va tshikile ntirho a swi vuli nchumu ka n'wina. ukayelelesi eka Afrika wa vulavula leyi va vulavula holobye leyiwani ya ku namulela vanhu leyiwani a yi twali hi mhaka ku yini na loko munhu o za a ya ka xiyimo xa ku fana a hakela bili a swi vuli ku se nandzu wu herini nandzu u fanele wu lavisisa wu ya mahlweni se ku u lavisisa nandzu kuma ku rhangana nandzu ke se leswi nga mu namulela se leswi yisa ku leswi la ndzhaku a ni munhu rhanga na wala South Africa u vula ku munhu rhanga a tengisiwa ku lavisisiwa makumu loko lavisisiwile makumu khote n'wana nandzu makumu a gweviwa se loko a ta ka xiyimo xa bail a fara namulela ka xiyimo xa bail a yi xa ku a va kumiwa nandzu se switirhisisa njhani ndzhaku sweswo kwala ni swi voniwa kahle ku endliwa yini kwalano munhu a nga namuleli ka xiyimo xa bail hi ku ta nga namulela munhu ka xiyimo xa bail nandzu wa ha lavisisiwa se loko u n'wi namulerini munhu nandzu se wa kuma ku ri no munhu loyi wona a va nandzu se sweswo ehlisa ku yini kusuka kwalano palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka mgana lona na FM komandela hi ku twi mingisero mina ku timhaka i tingani hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu laha mi nga yingisela miriko eka nhlekani lowu a hi amukeleni n'wana mingisero a ri wo sungula nhlekani lowu nhlekani Njani? hi pfukile minjhani tate Pfukile. a khensa Mina hi le Xikalaviti. Mina n'wana na nga a endla matric hi 2023. mati va ndlana ni yini sesi wa mina ni kombela mi tima radio mi nge ni twi mi mi kha mi yingisela ka radio a swi vulavuli swi sweswo kasi maendlelo ya n'wina maendlelo ya njhani mara mi la ku titwa mi kha mi vulavula ka radio ku vulavulani ke mina a timi ya lo nga pfulela n'wina mi ya mahlweni vana lava va na n'wana a endla matric hi 2023 ya ivi hi 2024 January ku ma ti-result loko ya teka ti-result va fika va ku va tsale swilo swa ku fana oh ya loko se va kumeka va tekana va ku hina vatswari va vana va humesa maphepha va ku hi sayina mehe ku hume mehe ni ri one a ni sayinangi lava 6 va sayinini loko a ni sinze sayini loko a ni swi tivi ku ni sayinela yini hikokwalaho ka yini mi nga vutisani ni vutisini principal a ku vutisani vadyondzisi se loko mi vutisa vadyondzisi va ku yini vadyondzisi va ku yimelani hina hi ta mi hlamula since 2023 na sweswi ene n'wana wa mehe a nga hanyi kahle vutomi bya yena wo tshama ri ku xaveleleni hambi swilo a nga endlangi kahle wo xavelela kambe a ni ngo se sweswiwani loko mi ze mi nghena ka munghana lonene a mi lava ku hi hundza njhani kwalani ka mhaka leyo mani a no la ku tatwa a ka n'we khalanga ku ni endlisa ku yini kumbe n'we mi nga hi lavela van'wani lavakulu va swikolo ni kota ku hlamuleka hi ku swi swa koma ni vona ku nadyela pile loko ya ku vutiseni va rhunge ku hlamuleriweke va hlamula swilo swa ku hambana every day la n'we mi nga hetelela mi ya vutisa kona a ku ri kwihi ni vulavula na Bama Ngomani i circuit manager va ku ni ta mi lavisisela ni ta mi hlamula ene sweswi loko se ni foyina lava ha khomi foni xikolo xa koho hi xi Mapheto a Nyagelani ka Xihoka patraka ya ka Jobi Mapheto i xikolo xa mfumo musani
nga ku isa mfumo. Miri ngaku a ni n'wina mi nga yisa n'wana ka suyintso kona i xikolo xa mfumo ani. No a ku na xiphiqo se hi ta ringeta ku ya languta na ku vona ku xana swi nga va xiyimo xa muxaka wolowo xi vange yini na ku hikokwalaho ka yini va nga lavi ku mi hlamula. Okay. Swi vuleni kahle mi ku hina va le xikolweni xa le kwihi hi rila hi yini ni hlamuseleni mi swi vurisa sweswo ni la ta kota ku swi kandziyisa la. Na va xikolo xa le Mapheto. A Nyagelani na xirilo xa vana lava nga khomeriwa ti-result hikuva va hehliwa hikuva va kumeke va tsale swilo swa ku fana va ri 7. I ti-result ta ka grade 12. Okay, lera ku na va tatana Mike Maringa va nga swi tiva sweswo. Khesile mani i mani ta twa ku va mi pfuna njhani? Okay, inkomo mani swa vava. Xiyimo xo tika swinene sweswo. Ma swi twa n'wina vana vo yivela ku mi hlangana mi nghenisa vatswari ka xiyimo xa njhani? Eka vathori riyani tindleve hi lexi xitsundzuxo xa ku rhumeriwa ka ti-ROE ta 2024 compensation fund se yi tiyisise ku antswisiwa ka sistimi leyi tirhisiwaka ku fayila ti-return of earnings ROE ta 2024. Sistimi ya ROE online yi pfuriwile kusukela hi ti 1 ta May ku ya fikela hi ti 31 ta July 2025. Vathori va hlohloteriwa ku rhumela hi ku tirhisa portal ya CF ROE online eka roe.labour.gov.za. Ku laveka matsalwa lama landzelaka lawa ya bohaka naswona ya fanele ku nghenisiwa eka sistimi ya internet. Fomo ya ku tiyisisiwa ka vuxokoxoko bya ku tsarisa muthori na xiviko xa vuxokoxoko bya miholo lexi kombisaka miholo ya vatirhi eka nkarhi lowu faneleke. Naswona tsundzuka nkarhi wa ku tirha ka mapapila hinkwawo ya sweswi ya good standing ku engeteriwile ku ya fikela hi ti 30 ta May 2025. Kuma ku pfuniwa eka 0800 321 322 kumbe 0860 105 350. Compensation Fund yi tirhela wena. Loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri, ehleketa nakambe. Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena. Hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena. SMS Munghana eka 43971. Yaleyo i Munghana eka 43971. Tani ta ku fonela. Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo. Sweswo mingisera Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula 21 minute ntsena ku bila ora ya 12 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela. A mitsoneni ku timhaka tingani leti mi nga va ku mi khometo hi ku ya hi ku hambana ka tindhawu hi ndlela yaleyo ngopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta hi laha swilo swi nge le ku tikeni nakona ku na ntshamo wun'wana wu nga le ku endliweni hi lava va Kgalema Motlanthe Foundation. Ntshamo walowo veri i wa ku vulavula na ku languta hi timhaka ta hi laha vukungundwani na hi laha Afrika-Dzonga yi nga yimaka kona loko kha ku langutiwa ka matshamelo ya swilo hi tlhelo ra timhaka ta tipolitiki ta misava ngopfungopfu loko ku langutiwa ngopfungopfu ka timhaka ta ku Afrika-Dzonga sweswi yi langutane na ti-tariffs leti vengeri ti-tariffs toleto ti ta va ti kha ti sungula loko vhiki leri hela hi Ravuntlhanu kusuka America kwalomuya ka 30%, leswi swi nga ntshikelelo lowukulu loko swi ta ka timhaka ta hi matshamelo kumbe maendlelo loko swi fambisana na timhaka leti ti vulavulaka hi van'wamabindzu lava ma nga la Afrika-Dzonga hi ndlela yaleyo. Kasi loko yi ku hafu ku bila ora ya 12 hi laha hi ngeteri mina na wena hi ta va kaseka hi vulavula hi langute ka timhaka ta vugevenga. Loko mi languta mahungu lama ma nga koho sweswi i vugevenga lebyi byi va ku byi kunguhatiwile, vanhu vo dlayiwa kwalomuya ka 11% ta vanhu lava va va dlayiwile ku va va ololoxiwe swiphiqo ku ze ku tiveka na mudlayi. Lavan'wani hayi a ku ze ku kumeka nchumu me vo mhaka kona ma vona loko sweswiwani munhu wo fana na Mulife loyi a nga mahungweni swinene laha ku nga kumeka tatana kunene loko va ya ku khomiweni va khomiwini n'hweti ya N'wendzamhala N'waxemu hi ku hi swihehlo swa ku dlaya un'wana va huma hi bail. Loko va huma hi bail i sweswi va khomiwini a va khomiwa hi swimhaka ta yini hi timhaka ta ku swihehlo swa ku dlayiwa ka DJ Sambodi. Leswi vulaka ku swa DJ Sambodi a swi hundini
a swi humili ivi swi kotana na mbulavulo wa lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi. Tin'wana ta timhaka leti ti nge le ku tikeni swinene. Ni kume riqingho tolo endzhaku ka loko ni vulavule hi vana va tindhawu leti ta kusuka Elim ku ya fika aka Majosi. Mi ni twile tolo ni ka ni rila ku ku na vana lava ni nga va vona va kha va kombela tilifiti hi ma 8 futhi hayi vana va swinhwantani swintombani swi ka swi kombela tilifiti hi ma 9 8 9 navusiku swi ri swoxe. A ni tivi ka swi ya kwihi ku a ni yimangi ni vutise kambe a swi ri ku kombeleni ka tilifiti vusiku lebyiya. Se ivi ni vutisaka ku vatswari va ko va le kwihi hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo. Se va tiri va ta tsakela ku ta angula ka mhaka yaleyo. Se ni ku a hi voneni ku hi nga vulavula na vona minduku nkateko wa kona i social worker va ta hi pfuna ku twisisa ku hikokwalaho ka yini xiyimo xi titani na vo va tshamela tindhawu to letiya hi ndlela yoleyo. Kambe sweswi ku na n'wana miyingiseri hi loyi ni hlekani. Ahee Buthphet minjhani? Sesi wa mina hi pfukeni wena minjhani? Ni pfukile. Na khensa. Na mina ni kombela ku va xikala vito. Inkomu sesi. Buthphet ndi na problem ndi tshama na papa ntsongo wa mehe la kaya na papa. So papa ntsongo a fambile nkarhi wo leha nyana hi nga tshami na yena. So loko a vuya kaya a swi kumeka leswaku u lahlekele hi ID. So then hi ya thula mahasi home affairs va ya va mu tekisa ID. Loko va fike va kombela ku a endla interview na munhu loyi ku nga xaka ra yehe of which u ye a swi endla na papa. So loko va endla interview swi kumeke va ku ID liya yi nga lahleka va nga ha yi tsarisi a va tsarisi yin'wana ya nyuwani hi ku liya a va ha lavi ku vulavula hi yona. Okay fine va yi khansela liya ya khale va sungula hansi va tsalisa ya nyuwani. Loko va tsalisa ya nyuwani se then ku huma certificate ya ID leyi ya nyuwani va nga tsalisa hi yona. Mara still ID liya a yi vuyi. Loko hi ya a thula mahaxi hi ya vutisa ku kumeka swa ku leya ya ku sungula va nga yi byela swa ku va yi khansela ku ta tirha leya nyuwani a va yi khanselanga still ya ha huma ka system. Loko hi vutisa swa ku why liya ya khale yi nga khanseliwanga a hi kumi nhlamulo ya ku twakala. Va hi byela swa ku swi lava va tlhela va ta ka interview futhi va ta endla interview ya ku kota ku khanseliwa liya ya khale. Kambe liya ya khale loko va kha va ku ya khanseriwa swivangelo a va mi nyika swi. Loko va ku liya ya khale ya khanseriwa va te a yi khanseliwi hi timhaka ta ku vatswari va ye a va ha ri kona ene va lava ku tirhisa ti-ID ta vatswari va yena. So papa ntsongo u ta fanela ku a nga tirhisi xivongo xa ku fana na xa papa a tirhisi xivongo xa kokwani wa xisati. So hi yo mhaka va ku liya ya ku yi na ID yi na xivongo xa ku fana na xa papa a yi khanseliwi va ta kota ku mi tsarisela ya nyuwana. Kasi ni byeleni a nga se va na pasi papa ntsongo lo wa n'wina loko a nyamalala. Loko a ta famba khale ko loko ID a ri na yona se yi fika yi lahleka. ID leyi a ri na yona a yi vita xivongo lexi papa a vitaka xona. Se loko a vuya loko hi ya ka home affairs hi fika hi va hlamusela timhaka ta swa ku ID a ri na yona yo lahleka. Se va ku va kombela mavito ya lama a ma ri ka ID tanihileswi ID number a nga ha yi tiveki va kombela mavito. Then hi va nyika mavito ya lama a ma ri le ka ID leya yi nga lahleka. Se voho va hi hlamula va ku a swi nge koteki swa ku a tlhela a retriever ID liya ya khale swi lava liya ya khale yi khanseriwa ku kota ku pfuriwa yin'wana ya nyuwani of which hi laha ni nga hindzeku kambe ni ta va vutisa va lava khumbeka ku va ndzawulo ya xikaya hi ku leswi ni nga swi tiseki hikwalaho vanhu va lahla pasi i va endla affidavit a ya printeriwa rintshwa ku sunguriwa hansi. Se leri ra masiku lama ro lava ku sungula hansi va nga tlhe va nga vuli swivangelo se swi va swi nga ha ri swona. Va hi sungurise hansi va hi lavisa na mapapila ya le vuhosini na hinkwaswo ti-affidavit hinkwaswo hi swi provide-ile mara still se mara leyi a nga yi tsalisa sweswi hi na yoho yi na ID number certificate xi humile se mara ID ya la ku huma. Kuve vona papantsongo vona va ri kwihi na vona. Kona man no mativa swi hlupha ngopfu loko hi kha hi hanya evuton'wini a hi hanyeni kha hi swi tiva ku hi ta kula
a hi swona ntiyiso. hi ta kula lera ra ku ni nga tshami ni ri jaha Ntiyiso doctor. a va na vana papantsongo A va na vana. mativa yini ai hi ta va vutisa lava va tirhanaka na timhaka ta ndhawu leya xikaya ni kombela mi khomisa sweswo ku loko hi ta landzelerisa hi ta kota ku vona ku hi mi kumisa ku yini mo khoma tani hi ta kuma nambara ya n'wina sesi Okay doctor. enkomo sweswo mingisera munghana London FM i 30 timinete ku pela awara ya 12 ya twa nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we kwala ka munghana London FM kambe hi nga se twa nhlokomhaka sungulani ku tsundzuxa leswi u kayela leswi eka munghana London FM. So it's time to open a new chapter, and we are here to say to our listeners that for the very first time in the history of the Shitsonga Music Awards, we are now children of Bushbuckridge Municipality. Hina hi ri Bushbuckridge Local Municipality eka hina hi twa hi kateke ngopfu sweswi tindlela hinkwato hi movha milenge ti kongoma a Bushbuckridge ku se ku na ti-exma 2021 22 a Bushbuckridge Local Municipality a Tshilamahashi Stadium. #60 matimba ya xiyanimoya munghana London FM magombandlela. eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Mativirinyana Tshama na hina eka 91.3 FM. Munghana London FM makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Maphorisa ya tiyisisa leswaku van'wana va hehliwa eka nandzu wo dlayiwa ka DJ Somebody va khumbeka eka milandzu minharhu yo dlawa ka vanhu va swiyimo swa le henhla. Mana wa Jaden Limik a aleriwa bail ekhoto. Masocha ya Russia ya hlasela khotso eUkraine ku boxa valawuri va tiko ra Ukraine. A hi twini mahungu lawa na man'wana laha ka Orlia yan'we Afrika wa vulavula enhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula. sweswo mingisera munghana London FM 12 timinete ntsena ku pela awara ya 12 khenseli tatana Hlulani Fanuel Magaisa na nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani kumbexani mani tsungani basa mhaka leyi ku na nkulukumba wun'wana a nga fona laha lembe vhiki leri nga hundza va ku a ti vitana ku yenyari ne ma n'wi tsundzuka ivi a hehla ku na xiphiqo xa timhaka ta malaria a xiphuseni ivi hi vitana va ndzawulo ya rihanyo va ta hlamula kambe swi tikomba ngeti hi wa lava ku ya amahlweni se ni la ta vheni n'wi byela na n'we van'wana mi kha mi swi twa ko xiyanimoya xi tirhile leswi xi nga fika ka swona leswi n'wina mi nga endlaku swona ku ngo va ku ya mahlweni na tin'wana tindlela pfumelana ku loko ku ve swi hi tsandzile pfumelana ku swi hi tsandzeni kambe yimani ve tlhe mi byela ku ha swi tiva ku swin'wana swa swihehlo leswi vuriwaka i ku n'we a mi lava ku korhokeriwa hi vanhu va ka bungeni hi mhaka ku n'we miri va ka bungi loko swilo swi suka ka bungeni swi na timhaka ta xihlawuhlawu ku ya hi rixaka ha swi tiva sweswo nyari se
mi nga yi jikajikisi ka xitori xin'we hi ndini hina kwalano a hi nge he mpfuni se hi vona ni yin'wana mhaka mi vona ku mi ta pfuneka kwihi kun'wana hi kwihi na lava va nga hi va vitanile dokodela Dombo va ta hlamula la se loko mi lava ku tirhisa xiyanimoya ku lwa leswi n'we mi lava ku lwela swona swa n'wina sweswo hi nge tirhisi xona famba mi ya pota kumbexani ka a ni ngo lava va hi rhangelaka la tikweni a Limpopo i va ANC famba mi ya pota ka ANC mi ku mina xiphiqo hi ndzawulo ya rihanyo mina mi hi tshika hi ti haxela la ka radio hina hi te ku haxina a hi te ku lwa tinyimpi ta n'wina se hambiswiritano namuntlha ka Afrika va vulavula hi tirhi la ku vulavula hi languteka timhaka leti ti fambelanaka na ku tiko leri ro hi timhaka ta vugevenga va ka hina ngopfu ku dlayana va ku ku na loyi i dlaye loyi hi mhaka ya leswiya luya i n'wi dlaye luya mhaka ya luya ma hi vo mhaka ko ni lava ku hi vulavula hi yona yaleyo ku tanihi tiko hi ya kwihi loko xiyimo xi te tani hi ku a swi fani na vugevenga lebyi bya ku mixava ku un'wana i yive xitsalo kumbe un'wana munhu i teka vutomi ene van'wani va henhla ku leswi swi nga chipisa swona hambi munhu vo kuma 2.5 na hi xikweleti vo ku dlaya se i tiko ra njhani rero hi laha ni lavaka ku hi vulavula hi swona mingisero wa mina hi twa ku n'we matitwele ya n'we hi wahi kasi yin'wana mhaka leyi nge le ku hi languteni i timhaka ta ku vana lava ku na tinhlayinhlayi leti ti kombaka timhaka ma tsundzuka timhaka leti ta va Jocelyn Smith xikombiso ku hehliwe leswaku i nyamalarisiwe lava tiva ku nyamalala ka n'wana luya hi vo mhana yena ve le khotsweni sweswi ni vulavulaka va gweviwi no gweviwa hambi sweswi vengi va lava ku tlhontlha matsuva se i swin'wana swa leswi a kumbexana hi ta laha hi languta swoswoleswo hi twa ku n'we mi ri yini hi ku vana lava va tikomba va ri khombyeni a mavokweni ya vana va vona un'wana mhani aleliwe bail namuntlha hikokwalaho ka kwa swihehlo swi fambelanaka na ku dlawa ka n'wana wa yena se hi lava ku twa ku n'we mi angula mi ku yini hi ndlela yaleyo kasi ya vunharhu i mhaka liya ya ku commission liya yi nga simekiwa hi president se ya sungula ku tirha ve le ku vulavuleni na vateki va mahungu se swi ni vulavulaka ya sungula ku tirha se n'wina mi langutela yini hi tata timhaka tinharhu leti ni lavaka ku va hi bula hi tona eka nhlekani lowu 0860 0025543 nangona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela a hi sunguleni la hi twa loko hi ri na munhu ka 0860 0025543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 wo sungula hi lowu nhleka khalanga papa ni la ku nghena ka leyi ya ku dlayiwa ka vanhu la tikweni leswi ni swi vonaka hi mhaka ya ku dlayiwa ka vanhu i ku xiphiqo hi sweswo swa ku no milawu leyi nga kona tikweni loko munhu a dlawini va kumeka mara milawu ya kona yo love ngopfu lero va tlha va huma ene va swi vona ku a ku na lexi xi humelelaka hambiloko ku ri ku va kumekini lero ma ni hleketa ku ka vanhu lavo dlaya vanhu na swi tiyisa ku milawu ya la tikweni ya nyungubyisiwa hala na hala ku yi kahle ngopfu swo taniya mara ingaku ya hi vavisa loko leswi swi ndlekaka swona hi ku vanhu hi ta hela kahle ka hi ta hela leswi ndlekaka swona ni kombela mi ni anamisela ku milawu leyi olovile mi vula yini ni vula ku loko munhu a kumeka kumbe a dlawini mi kuma ku nkarhi wun'wani i tlhanga rin'wani a ndzhaka nkarhinyana mi kuma a humini vanhu lavaya mi kuma ku mara vanhu va dlayiwini a va nge hi vuyi vanhu lava nga dlawa lero loko ku ri ku na loko ku ri ku hi vona ku dlaya munhu hina hi vona swi nga ri kahle na loko ku ri ku munhu o pfumeriwa ku a tshama kwale jele a va nga dlayiwa mara a tshama a nga humi ku nga ri na parole loko a za a dlaya leswo dlaya hi xikongomelo swi tiveka ku ta za a tshama kwale jele a nge he vuyi haleni ni pfumela ku a swi ta hungutana swilo leswiwa nemetwe papa na khensa tlhelo ri mi nga ta na rona 0860 0025543 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Cylinder Specials build it emkhulu Grasscope na Thula Mashi build it God klemleriwa I mean tsoba msitshama mi vona 2500 liters Africa Water Tech 1995 50 kg KBC cement 89.99 wheelbarrow 349 rand uswitwe kahle 349 rand ntsena hi vhengele ra wena ra swo aka hi tlhe ku siyana cinci exikhwameni hi le mkhulu Grasscope na Thula Mashi build it Cylinder Specials hina tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka
hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti. Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara. SMS-a Munghana eka 48044. Yaleyo i Munghana eka 48044. SMS-a sweswi. Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo. xikongomelo ka hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingiseriwa Munghana Lona FM makomandlela anu ku ta kuma n'wana la 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi ka Munghana Lona FM makomandlela a hi kumeni n'wana hilo nhlaka. Aye botet. Aye papa. Minjani? Pfukile mjani? Pfukile ni vulavula na Prescott kusukela ka Tomu. Na ku angula ka mhaka leyi ya ku dlayana. Yeah. Ku ri va kha yi vangisa ngopfu yini. Botet tiko ra hina ra Afrika ra South Africa milawu ya hina tanihileswi va nga hlamula lava kumaka va ku milawu ya hina yi olove ngopfu na ku kombisa mhaka ya ku loko mo langutisa tiko ra Japan na Singapore matiko lama ya Botet ti-homicide ti kona mara a ti talani. Why? Because ku na minawu ya ku va ya swibamu swa kona ku xibamu lexiwa a xi tirhisi mani na mani. So South Africa na vo malambani la patwini loko ri la lokixini i khome xibamu nkarhi yin'wanyana ni kuma ku xibamu xa ku ene xi na maphepha ene munhu wa kona a ngo va na business a ngo va na nchumu o va na xiphaza xopo laha mara u nyikiwe xibamu loko a tshuka holova na nsati la i teka xibamu xa a xi tirhisa laha ni nga kona kwalaho tolweni hi Sunday nampundzu ku dlayiwe vanhu vanharhu. Ni nga kombisa ku i dlayiwe hi phorisa i teka dlaya nsati wa yena a dlaya na bota wa nsati a dlaya na un'wana wa vunharhu kwalaho tolweni kwala Protea Glen i phorisa. So na ku zoma kombisa ku minawu ya hina yi olove ngoma vona matiko man'wana Botet loko u kota ku va hi tisa mhaka ya ti-harsh penalties na effective crime prevention measures la South Africa ni twa nga ri swi ta kota ku olovisa ku madlayelo ma ya hansi swinene hi ndlela yini na loko ho ka ho tisa nawu wa ku xibamu a xi kumi munhu un'wana na un'wanyana xibamu a xi khomiwi hi vatirhi va nawu ntsena. Loko ri na mabindzu u nga kumeki ri na xibamu masi leswi ta hi pfuna yini leswi ta hi pfuna ku hina van'wamabindzu va nge chuki ku tata titsotsi ti khome xibamu na tikweni because tsotsi yi nge yi khomi xibamu a South Africa a xi khomi hi mani na mani xi khoma hi phorisa xi khoma hi socha na lava nga na tikhampani ta ma-security ntsena. So xiphiqo i ku ka vutomi bya lebyi byi nga ri ku bya Afrika-Dzonga swi nga koteka kambe Afrika-Dzonga na mintlhontlho yo tala vutomi. Xo sungula maphorisa va lava va khomaka swibamu swa va lahlekela hi ngo swa va lahlekela hi leswi hi swi kumaka swona. Xa vumbirhi Afrika-Dzonga munhu wa swi kota ku nghena na xibamu a kha suka Mozambique kumbe a kha suka a Zimbabwe kumbe a kha suka a Botswana kumbe a kha suka kwalomu a suka wa swi kota ku nghena xibamu Afrika-Dzonga. Se sweswo hinkwaswo loko swi nga se lunghisiwa swi tiveka ku munhu a nga na xibamu i mani a ku na laha ya kona makwa. Yeah. Na mito Botet ma vona ku kombe ku hlamula mhaka leyi ya maphorisa ma lahlekela xibamu Botet ko va la ko va tiko ra hina ntsena la maphorisa ma lahlekela ku xibamu a yi tshama hi ti-report to karhi munhu wa ku landzelerisa mahungu swinene hi twa ku America swibamu swa so swi lahlekile a ku hi swibamu swa so swi lahlekile laha maphorisa ma hina hi mona ma endlaku ku ma lahla swibamu. A ni ri last month phorisa ri lunghiseni ka movha Botet ne loko ri lunghisa movha i siye xibamu laha wa vuya hi Sunday i ri yivelo xibamu i chava no report se wa i veka xibamu endzeni ka movha xibamu na wa xibamu wu ri xibamu yi fanele yi tshama nyongeni kumbe yi tshama ka cage xi seliwa ni xibamu hansi ka xitulu loko munhu a xi kuma to xi teka a xi tirhisa vukhamba Botet na wa hina wu tiyisiwe Botet ku loko na phorisa ro lahla xibamu ntirho wa vheti wu hela kumbe ku nyikiwa swin'wanyana ku va ta kota ku hlayisa ku hlayisa vutomi bya vamampfueri la tikweni Botet a hi tiyiseni nawu hi tiyisa tiboda ti pfumelela vanhu va le Zimbabwe ku va nghena hi boha ku tiya ku nga ri ku tipfumelela vanhu va le Zimbabwe a hi nge tipfumelela vanhu vo huma matikweni ya le handle a hi va le Zimbabwe ntsena va nghenaka laha ni mpfuka kwalaho Botet.
a vula u ta twa ku ni yingiserile na ni yingiserile khenseni boti wa mina inkomo okay so 0860002543 khume u thimene tintsena a yi se ba awara ya khume nharhu mahungu ya misava tsundzuka ha langutela ku bula na mamasipala wa Polokwane hi bula na vona hi twa ku xiyimo lexi xi ta hela rini hikuva vanhu va le ku hluphekeni ngopfungopfu loko se i ya hala Polokwane North n'walungu wa Polokwane loko etindhawu leti hala va Seshego va Ladana sweswo se tin'wana ta timhaka leti nga ta hetelela bula na vona ha toho hi ku yisa amahlweni kambe a amukeleni n'wana mingiserilo Nhlekani Butpet aye papa Mfukile mara hi ngovo hi pfukile man Butpet hina van'wanyana ho va na first hand information hi dile hi swona mi swi tiva kahle number 1 public international law leyi nga sayiniwa a Geneva Convention yi alela munhu un'wana na un'wana la taku hi le handle ko a owner xibhamu kumbe a va na security company mara la ka Dzandlani huku yo fa hi mafurha vo tindlela swi pose a serious security threat hi leswi masiva ku hina Henry Oka wa le Nigeria lo a fana a teke mfumo wa Goodluck Jonathan i serve life term hina warlord leyi nga khosa genocide a Rwanda kwala ka leri tiko hi vulavula hi lawlessness leyi nga ri kona ena va swi vurile tatana Mkhwanayo se mina ni vulavula leswi ma yi vona section 49 ya Criminal Procedure Act yi vulavula hi ku controla swibamu ina va lahlekeriwa maphorisa hi swibamu va kona mina lava ni nga va declare unfit to possess firearms personal hi traine swin'we na Piluka so at the end of the day la a ku na nawu mi twa kahle na loko munhu a ta owner xibamu a ta a huma hi le handle mi twini ni mkhotele vanhu vambirhi lowun'wanyana i serve life term sweswi kwala South Africa hikuva a lava ku overthrow mfumo wa Nigeria lo a nga khosa war a Rwanda i kwalawana Hunter Biden loyi le America loyi a n'wi lava ku hi mahlongati Donald Trump i kwala South Africa so ma swi vona ku swibamu swi khome mani na mani vo tindlela lava taku va huma hi le handle a ni kasi tiko se ma swi vona ka a ku na tiko a ku na nchumu kambe a ku na leswi nga endliwaku ke hi nge humi ka xiyimo lexi xiyimo lexi wa ku va hi huma ka xona i ku va swilo swi cinca ku hava xilo lexi va nge South African Police Service antiku manitwa mi nota marito ya mina Butpet South African Police Service ku hava xixexo i South African Police Force va cinca department hina a hi tirha ka law and order a ku ri Department of Law and Order sweswi Department of Safety and Security loro it's more public relations yi face ngopfu ka public relations a no va vulavulela mina maphorisa va swi tiva na vona ku va disarmed lava nga kona hikokwalaho lomu mo swi twa kahle tatana Mkhwanazi va byele phorisa rin'wana ra la South Africa va swi tiva ku i nga fi i khome xibhamu antiku mani kuma na mitu so section 49 yaliya yi repealiwe kahle njhani se mara leswi i willingness Butpet hina a hi ya entirhweni loko fika hi nghena na mabulu va nga hi byeli ku ya ku 2-3 se ku na operation ku endliwa something sweswi vanhu mi nga byeriwa sweswi mindzuku ku ta ku ri na operation kwala ka Munghana Lonene Butpet mi ti lunghisa ta ti-hawks i matirhelo ya lama a ma swi ngetelela a ma chela munyu a ni cheli mina munyu a mi ni tivi kahle Butpet n'we mi ni tiva a ni cheli mina munyu mi nga rivali ku la hi le ka national platform ene leswi swi vulavula mina without fear favor prejudice no duress antiku mani kuma hi leswi nga ku humelele se hi tsandzeka ku mi protecta se ni byeleni loko a ku ha ri law and order tanihi ndzawulo a ku ta va ku ri na ku cinca kanjhani ku kahle a ni law and order hi vula ku fanele ku va na nawu ku tlhela ku va na order high safety and security law and order hi loro you comply to the command antiku mani twisisa mo byeriwa even actor upon a command mara ka safety and security come on Butpet leswi a hi tiku mani
swi tlhantlheke kahle vona mata Western Cape le dzane ti gangster swin'wana na swin'wana swo humelela loko munhu a nga mi lavisisi boot pet a ngo huma na kuma vanhu hayi no hi nga n'wi solva dyambu xi nga se pela va kona ti-contract killers hi le tikweni leriwa se ku huma ka xilo xiyimo lexiwani ne that's why vona mi langutisa vona ti-parliamentarians va dye mali yo tala ngopfu hi safety and security a ni ku na special guard unit yi va gadini mina na n'wina hi gade hi mani va mpheleni leswi nga ku humeleleni at the end of the day tiko leriwa vo twa ingaku swi right president Ramaphosa va twa ku nga ri na nchumu loko illegal immigration leyi nga out of control tindzimi tin'wana vo fanele va tingetelela la South Africa ti va official a mi swi tiva ku swin'wana swibamu swi ta swi huma hi le Mozambique swin'wana swi ta swi huma hi le Lesotho ni vulavula hi ti-high caliber firearms ni vulavula hi ti-rifles la the AK-47 come on automatic rifles ni vula sweswo lexi nga riki na license i nge yi kumi license yo xi owna la South Africa mara vanhu va swi owna nemetwe enko swipe kutani u kuma swo tala eka birthday ya ka Boxer xava Nestle Cremora 750 gram na Nescafe Recoffee 250 gram swi ri swimbirhi 99 rand Coca-Cola Original Soft Drink 2 liter ta ntsevu 120 rand kuma tibiri wa star 50 loko xava 750 rand eka Boxer ukayelele eka Afrika wa vulavula and se loko va ka va hlupheka hi fike njhani hi le ku hluphekeni ka tiko ra hina vanhu va le ku dyeni kahle va nga ri na mapasa va nga ri na fokolo mara va le ku dyeni kahle mara va busy va le xikolokolo na hina vanhu va ntima vanhu va ka hina hi ho tiendla hi busy ri Mandela a nga lwelangi hina u lwele maforina ku ri va ta dya kahle hina a va hi suse ka Mandela yoloyo a va hi suse ka Mandela yoloyo Mandela a kambe na n'wina ma hoxa loko ku a va hi suse mi vula n'wina na mani okay mina a va ni suse ka Mandela yoloyo a nga ni lwelangi buseke a va ni suse mina ka Mandela yoloyo Mandela vanhu lava fanekele va ku Mandela i maforina lava va ganyaku lava va giyaku la South Africa va nga ri ku na maphepha va yivaku va dlaya va xavisa ti-drugs government you know ku ri ku xavisa vanhu matiri mara la se Mandela kona u lele vona ku va ta xavisa ti-drugs na ku ta teka mintirho va nga yi fikeli hina palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM akhoma ndlela ya ku timingisero mina 0860002543 mingisero n'wana hi loyi enhlaka minjhani Khalanga i pfukele minjhani papa hayi pfukile aye miri yini n'we ya mina ni ri sweswi ku nga kumeka ku karhi ku ri ku Nhlahla a vula leswaku vugevenga byi endleka kwini ene hiko ku swekiwa ku milawu tiko ra hina ri kumeka ri karhi ri lahlekile ri leri nga ta pfuka ri nga ha pfukangi loko swigevenga leswiwani swa ha ri swona swi nga tshama xitulwini hi ku leswi hi rilelaku swona phela a ku ri ku pfuka mindzuku va ku loko u dlayile sweswiwani wa tekiwa i va i fambe a nga vuyi ku hi le kwini a wu nga tiveki hambiloko munhu yaloye a karhi a ta va a hanya mara a nyikiwe life sentence ku ri swi leswi ngo va nawu un'wana na un'wana a ta swi tiva kambe loko no endla mistake loko ni tekiwa a na ha vuyanga se nawu lowuwani a wu nge heti wu ta cinciwa hi mhaka ya ku loyi a nga ta cinca wona swi vula ku yehe a nga ti boha hi mhaka ya ku vugevenga lebyi nga la tikweni a byi tangi na vanhu va le handle vanhu va le handle lava hi va vonaku mina ni swi vonile ku ri va endla swikwata camp vanhu lava vo huma handle va tlha va teka gezi ri voniwa kwala patwini ri tsemakanya laha ku hundzaka vanhu kun'wanyana ku sunguriwa xikwata camp xi tlha xi hoxeriwa gezi why un'wana na un'wanyana loyi a nga exitulwini xa vuhosi bya kwale henhla u na vandla ra yena ra vanhu va le handle masocha lama a nga ku ma endleni ku a ma vi vona va nga xikwadi xa yehe va nga ta n'wi yimelela hi nkarhi lowu wa kumeka ku ku ta va na tinyimpi na yini se hi swona swi endla ku vahlampfa lava nga laha va nga vi na ku xaniseka va dya kahle hi mhaka ku ku na loyi a ya ka vona a ku swi right sweswi mi swi endlaka loko hi ta languta mu kuma ku ri hi vulavula hi swibamu xibamu xi na mani na mani still na sweswo hambiloko vo hi tsona swibamu hi na ma-South Africa swi ta va swa ha nyika swigevenga ku le South Africa ku hava muti lowu nga na xibamu hi to tendlela hi ku rhandza swi to hi nghenela tindlwini swi xanisa vana na vavasati va hina hi mhaka ya ku swigevenga leswi nga le henhla leswi swi nga kumekeni swi nge wu cinci nawu hi mhaka swigevenga leswi nga le henhla mbula yini
ne vula vona van'watipolitiki lava va nga tshama asitulwini lava Mandela a nga lwela freedom ka vona ku va freedom ya ku se hi nga yiva mali hi ku hi ntshunxekile vona va lavaya hi vona lava va kumekaka va karhi va ri lava nga ku tikiseni sweswiwani loko va ku na loyi u na nandzu mindzuku va ku hayi u tshike ntirho a nga ko tshika ntirho hi mhaka ku kumbe ku yini I ku khochana ku hayi u ta kota ku kuma timfanelo ta wena na timali resign ni vulavula hi kheni kunene swilo leswiya swo va swi karhi swi ri makungu ya swigevenga kuloni sweswi nga koho ku tshika ntirho u yima sayitini van'wana lava ngo va caciwile va ri va caciwile mara ku caciwa ka vona ti-benefit letiya ta mugayo va ha ti kuma khoneni mara va ku pfumela ku hi ku cacile ku hi kota ku seva vito leriwani ra nhlangano lowu wu nga ku pfumeni se South Africa a hi pfukeni hi kota ku tiva ku ri ha cinca maendlelo hi va na ntwanano wa ku swilo swi lunghisiwa handle a swi lunghisiwile phakati hina hi nga handle hi kumeka hi karhi hi tiva ku swigevenga na vugevenga hi va vekela tlhelo hi ti kumela mfumo lowu nga ta fambisiwa hi swidyondzeki ku nga ri leswiya swo hayi loyi ni ze ni ya tshama na yena a border gate hi tlela henhla ka nsinya masocha ya kaya hi lava ni fanele ni n'wi nyiketa position a swi pfuni nchumu a tikweni swo va swi karhi swi hi tlherisela ndzhaku se mina ni nge a hi pfukeni maAfrika-Dzonga hi tiva ku na swikolo sweswi swi nga hisiwa vanhu va ku va lwela mati va ya hisa xikolo I swigevenga leswi xi swi tiva ku ri xi hlohlotela vambirhi vanharhu va rhanga loko xikolo xi tshwile xi ya ku tithendara ti ya vuyisiwa hi vito ra xaka mali yi vuya kwalaya ka vona se I vugevenga byikulukumba ngopfu lebyi nga ndleteteriwa laha tikweni ene hi hava mulamuleri hi mhaka ku na vona hi voxe a va ha tshinyani loko loyi a ku tshinya loyi wa n'wi vutisa ku I rivele leswi hi nga ndla swin'we le se swi obvious ku hava la nga ta khoma un'wana ku hava loyi a nga ku bantiteni va ku hi ku u endle leswi hi mhaka ku loko a lava ku ya nghena u ri u nga rivali leswi hi nga ndla le ka bungeni ivi se I vhena hu tlhentlhela ndhawu ku ta un'wana a ku u nga rivali that is why na Madala Zuma a va tlanga hi vona hikuva a khome swihundla swo fana na leswiwani so mina ni ri tiko a hi pfukeni hi va hina lava hi lunghisaka swilo hi ri laha handle hi tshika muvala wa mi vulavula hi ku hi lunghisa tiko hi ri hala handle mi vula yini hi ku hina hi tiva ku tiko ri lunghisiwa hi ku va mi vhota loyi kumbe mi nga vhoti loya leswi ni vulaka swona I ku ka nkarhi wo fana na lowuwani loko hi ya ku vhoteni un'wanyana loyi a nga makhelo a loyi a vulavulaka leswi u ta vhotela yehe un'wana a nga makhelo a ku vulavula leswi a vhotela yehe ivi swigevenga swi ala swa ha ri na nhlayo yo tala ivi swa ha ala swi leader hina hi hexe ho fanele hi kumeka hi karhi hi ri lava hi vulavulaka hi ku a hi ntshunxeni vandla leriwani leri nga ku hi fumeni hi mhaka ya ku ri vanhu lava va le pensionini loko va karhi va ri pensionini swo vula ku va karhele xin'wana hambi yi ri chepisi ya hela ku nyanganya vanhu lava a va ha ri na matimba swilo swi herile a va ha swi tivi ku va ya mahlweni kumbe va ya ndzhaku na ko va ku la ku nga na xinkwa I nge suki se hi swona swi onhaku tiko ra hina vakhegula lavana vakhalabya a va yi kwale ka SASSA va ya kuma midende ivi ku kumeka karhi ku hoxiwa vanhu lava nga ta fambisa tiko va nga tivelani hi hi vugevenga vo tivelana hi vutlhari bya tidyondzo ku loyiwani I munhu loyi a nga ndla swa ti-accounting nga na ti-BCom na ti-honors na yini loko ho n'wi nyika tiko ku a endli tinhlayonhlayo ta ku vona swa timali ti ta famba yeah 0860002543 munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko I mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela I sweswo mingisero munghana lonene FM timinete na risi ba wara ya n'wana mingisero lo nhleka Enhlekani Botpet. Hayi baba. Hayi vulavula na Xikalavito. Enkombot. Botpet la ta vulavula hi le ya vugevenga lexi. Yeah. Hi vonelo ra mina especially ka leswi swo fana na ku dlayiwa ka vanhu. Problem yi sukusele laha ku nga va na case ya leya ya Makwanyana. State versus Makwanyana in 1995. Laha xigwevo xa rifu or death sentence yi nga abolixiwa ko yi nga herisiwa kona so from kwalano
loko sweswi hi vulavula hi life sentence maybe hi nga hi kha hi vulavula hi xigwevo xa vo ma 25 years ene la munhu a tlhelaka a va eligible for parole. So kala ya life sentence loko ho cheka na life expectation ku munhu hanya malembe yo tanihi kwihi loko wo khomita nandzu wo fana na hi murder wa ha ri na 20 years chances to i nga tlhe i kota ku vuya ka society i ta hanya i tlhe i khomita tin'wani ti-offense yi va yi ri henhla ngopfu because 25 years leyi hi vulavulaka hi yona a yi vuli kahle ku munhu i ta helela jele yo va vito ku ve ri i life sentence mara a ni voni ku yi effective ya pfuna na ku hirisa vugevenga ku vanhu va chava ku endla vugevenga. Xa vumbirhi i ku ti-borders ta hina a ti protectiwangi kahle hi ndlela ya ku ni twa van'wani va nghena va ku swi simple or swa olova ku ti-firearm leti maybe la South Africa ti nga ri kona ti kota ku nghena la tikweni hikwalaho ka tibodara. So swi vula ku phela tibodara ti gadiwa hi lava swi vingi i border management authority na maphorisa. So loko swigevenga swi kota ku hindza kwele tibodareni or ka ti-ports of entry ta hina maphorisa ma yi kwihi then swi hi vuyisa ka issue ya corruption ku swin'wana swa humelela kwahala tibodareni ta hina and vanhu lava va ku va ri involved i maphorisa. Then xa vunharhu i corruption leyi nga kona ka government ya hina sweswiwani maybe hi famba ka maybe ka vhiki ra vu-4 ku kha ku huma the so-called high profile criminals. Loko i cheka ku na link yo karhi between these high profile criminals na some of the politicians and vanhu lava va ti-politicians people lava va holdaku ti-position ta power. Ai mativa mele ku tena yona ngopfu ka nkarhi wo nga ni vondoka kambe ni cancel tlhelo ro mi nga ta na rona mingisero mina ku dya ku engeta enkombo to mina ni khomeleni mingisero na swi vona ka ma tsakisa hi n'wangulo walowo kambe i minete ku bila wara yan'we hlulani fanele magayisa i kwatile la nga kona eka Manavulele eka mina ku ya fika eka Matiriyani tshama hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makomba ndlela. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Minjhani bahaxi mina ku vulavula ngopfu leya ya ku vana va hlayisekangi loko va ri na hina vatswari na yi seketela loko u ri mutswari loyi u rhandzaka ku hloma kumbe u rhandzaka ku vuyisa vavanuna laha u tshamaka kona loko vukati byi tsandzini kumbe hambiloko byi nga tsandzangi munhu a rhandza ku tikuma a ri na n'wanuna laha ku nga na vana vo ka va nga ri va yena swi veka vana ka danger cause loko na ku vulavula ngopfu leya n'wana loyi a nga pfinyiwa ta dlayiwa mhana yi va nga ku tsoniweni ka beli loko ni swi languteni swi tikomba nga ku boyfriend ya mhana yena yo yi nga pfinya n'wana luya yi tlhe yi n'wi dlaya ene mhani tiyiso va wu tiva va wu tumbeta. So ya loko ri ku ha ri vatswari lava hi rhandzaka ngopfu vavanuna kumbe ti-boyfriend ku tlula vana ni swi gina swi veka vutomi bya vana ka danger. So nga ku nawu nga teka nawu veka mavokweni wa vona vana va kota ku kuma justice na peace na hina vatswari hi wisa ku rhandza ngopfu vavanuna na mindhavuko yo hambana kambe lexi nga na swona xi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti. Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara. SMS Munghana eka 48044 yaleyo i Munghana eka 48044 SMS sweswi. Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo. Eka n'hweti leyi ya Mawuwani longoloko na hina eka rendzo ra Chasing the Sun swiphemu swa ntlhanu swo nyanyula hi sonto un'wana na un'wanyani hi hafu ku bilowa ya nkombo na madyambu eka SABC 2 kusukela hi siku ra vu-13 ra Mawuwani ku fikela hi siku ra vu-14 ra Mhawuri ra 2025 tiphine hi mitsheketo yo nyanyula yo vangamisana xibakabaka yi tlhela yi pfupfula leswi tumbeleke. Loko u hundziwa hi xiphemu u nga timbeyambeyi hikuva u nga streama nkarhi un'wana na un'wanyani hambi u ri kwihi eka SABC Plus
hayi a ku laveki tihakelo. Chasing the Sun, madyambu ya wena ya sonto ya sungule ku vangama. Pfulela SABC 2 hi sonto hi hafu ku bila awara ya nkombo na madyambu, kumbe u hlalela eka SABC Plus hi nkarhi wa wena. For the love of the ukayelele eka Afrika wa vulavula leyi va vulavula holobye leyiwani ya ku namulela vanhu leyiwani a yi twali hi mhaka ku yini na loko munhu o za a ya ka xiyimo xa ku fana a hakela bili a swi loko se nandzu wu herini nandzu u fanele wu lavisisa wu ya mahlweni se ku u lavisisa nandzu kuma ku rhangana nandzu ke se leswi nga mu namulela se leswi yisa ku leswi landzani ndzhaku a ni munhu rhanga na wala South Africa vula ku munhu rhanga a tengisiwa ku lavisisiwa makumu loko lavisisiwile makumu khote n'wana nandzu makumu a gweviwa se loko a ta ka xiyimo xa bail a fara namulela ka xiyimo xa bail hayi xa ku a va kumiwa nandzu se swi tirhisisa njhani ndzhaku sweswo kwalani ni swi voniwa kahle ku endliwa yini kwalani munhu a nga namuleli ka xiyimo xa bail hi ku ta nga namulela munhu ka xiyimo xa bail nandzu wa ha lavisisiwa se loko u namulerini munhu nandzu se u kuma ku ri no munhu loyi wona a va nandzu se sweswo ehlisa ku yini kusuka kwalani palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela hi yo mhaka sweswi hi kha hi nghena ka xiyimo lexiwani. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hi lava ku amukela Professor Mabunda hi bula na vona la tanihi mutivi hi tlhelo ra timhaka leti fambelanaka na timhaka ta vugevenga tiko ro vateki va mahungu va ya hala na hala loyi le ku laveni ka bail luya ya khoto kahle ku endleke yini i xikombiso xa timhaka ta ku lwisana na vugevenga swi nge le ku tirheni kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalani ke a hi amukeleni prof nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM. Enhlekani Khalanga, enhlekani vayingiseri va Munghana Lonene. Prof xiyimo xi tikile loko ni kha ni cincacinca switichi swo hambanahambana swa mahungu swa thelevhixini la Afrika-Dzonga sweswi hinkwaswo swi le tikhoto loko ku nga ri Sindisiwa Magaqa swi le ka timhaka ta Tiffany Mick loko ku nga ri Tiffany Mick swi yiwa hala ka timhaka ta lava va le Alexander va timhaka ta ku dlawa ka DJ Sambodi hileswaku loko swi nga va swi nyika xifaniso xa njhani mayelana na timhaka ta vugevenga tikweni ra Afrika-Dzonga Prof. Ya inkomo Khalanga impela xiyimo xa vugevenga etikweni xi tikomba xi karhi xi huma ehansi ka vulawuri loko ho languta matiko akelana ya hina vo Zimbabwe vo Botswana vo Lesotho vo Swaziland loko a ho kota ku kuma ti-statistics ta crime a hi ta swi vona leswaku ri hakunene South Africa hi le hansi ka ntshikelelo hi timhaka ta vugevenga loko ho kota ku hi tanihi vaaki hi va ni xiave ku hlohlotela mfumo leswaku ri wu lavisisa timhaka ta ku vuyisa ka xigwevo xa rifa swi tiva leswaku ri vayingiseri va vulavurile hi mayelana na case liya ya mukwanyana liya yi nga endla leswaku xigwevo xa rifu xi herisiwa kambe swi vange leswaku ri etikweni ra hina vutomi bya munhu a bya ha hloniphiwi lebyi hloniphiwaka vutomi i bya loyi a nga endla nandzu a tlhela a huma laha handle a famba a dlaya na timbhoni leti a ti ta endla leswaku ri a gweviwa xigwevo xo fanela inkomo. kambe swi nga va swi hi fike njhani ka xiyimo xa ku vutomi bya loyi a nga dlayiwaka kumbe a nga mutwisiwa ku vava ka timhaka ta vugevenga byi vona konge tibyo bya nkoka ku tlula bya loyi a twisaka ku vava? I xivutiso xa kahle swinene Khalanga lexi nga hoxeka i vumbiwa bya hina hi twa va tipolitiki va vula leswaku ri hi na vumbiwa byo saseka ngopfu emisaveni hinkwayo kambe xivutiso i ku vumbiwa lebyiwani byi tirhela mani tanihileswi mi nga vula Khalanga vumbiwa lebyi byi endleriwe swigevenga leswaku ri swigevenga swi ti endlela hi ku rhandza n'wina mi nga onheriwa vutomi bya n'wina bya ha pfuni nchumu loko ku ri ku mi vavisekile mahahanya kambe loyi a nga famba a swi vuriwi nchumu hikuva kumbexana hikuva a nga ha hakeli tax loyi a nga sala a nga ha va na xiave ku endla leswaku ri tax ya mahlweni leswaku ri
vukungundzwana lebyi nga kona byi tshama byi ri na mali leyi nga ta kota ku hoxiwa swikhwameni swa lava va endlaka leswaku crime yi nga heli. Kumbexani xivutiso xin'wana lexi ni nga n'wi vutisaka Khalanga na vaakatiko i ku kumbexani vugevenga bya hakela, kumbexani swi vula leswaku ri loko vugevenga byo hela van'wani va ta va va sayine ti-resignation letters lava nga tipalamende leswaku ri va nga ha vi na mintirho ya ku i minister wa maphorisa kumbe i commissioner wa maphorisa. So sweswo swi nga va swi vanga leswaku ri vugevenga byi nga pfumeleriwi leswaku byi hela hikuva va nga heleriwa hi mintirho. kambe hi ka hi nga rivali prof ku na switandzhaku hi vugevenga hambi byo va ku ri ku byi nga va byi kha byi vuyerisa van'wani kambe van'wani byi va siya va ri na gome a swona I ntiyiso lowu nga helela wolowo Khalanga. se hi swi ringanisisa ku yini swiyimo swa muxaka lowu? Mina a ni ta vula leswaku ri loko a swi koteka ku ri mavandla lama ya nga tala eSouth Africa a ya kota ku va nyandza yin'we ya ta kota ku endla 2/3 majority leyi yona a yi ta endla leswaku vumbiwa lebyi byi nga tirheleki vaaki byi kota ku cinciwa hikuva handle ka sweswo hambi ho timbeyambeya a ku na nchumu xi nga ta endliwa hikuva always va ta mi riferela ka constitution leyi vulaka leswaku ri un'wana na un'wanyana i na timfanelo hambi ngopfungopfu loyi a dlayaka van'wana hi yena nga na timfanelo to tlula hina van'wana hi landzelelaka nawu. Leswi swi endlaka leswaku swi tika hikuva loko ho languta matiko ya vo Mexico na vo Colombia ku fika laha ku nga vangi ku na vulawuri laha na lava a va fanele va sirhelela nawu a va dlayiwa hikuva swigevenga a swi na matimba makulu ngopfu. Hi nga ha hanya in denial hi vula leswaku a hi se fika ka xiyimo xexo kambe ni vona hi kha we are fast approaching that direction. Ku na ndlela leyi hi nga yi tirhisaka ku hi nga kanya patu leri ku hi nga ha yi kona? Hi nga lahli ku tshemba hi ta pfumela leswaku ri matimba ya le ka vaakatiko leswi hi karhi hi tshunelelaka aka ti-elections ho dlayisiwa hikuva lava va nga na swikongomelo swo karhi hambi wo va byela ku ri mi nga ha yi hala mi nga vhoteli hala i nge va cinci va hambi vololoyiwa a ni swi tivi hikuva hambi va swi tiva leswaku ri vandla ro karhi a ri nge endli nchumu ku cinca vutomi bya vona va ala va ya kokwaleyi va ku nala loyi hi n'wi tivaka o tlula loyi hi nga n'wi tiveki swa antswa hi vhotela ya luya hi n'wi tivaka hambi loko a ri na vubihi hi pfumela leswaku ri i ta cinca kambe hope ya mina i ku va loko ho ya ka ti-next elections hi kota ku convince vaakatiko leswaku ri va swi vonile leswi humelelaka vutomi bya vona a ka ha ri na nawu eSouth Africa va nga kota ku endla ku cinca hi nga cinca direction ya ndlela leyi hi hanyaka ha yona eSouth Africa. Xin'wana xikulukumba Khalanga i mhaka ya ku ri South Africa yi languteka i ri a land of milk and honey. So vanhu hinkwavo kusuka matlhelo hinkwawo va fika laha eSouth Africa loko va fika laha va kuma ku ri byanyi a bya rihlaza tanihileswi a va swi vondzeni swona. So va ta na makungu yo hambanahambana ya ku kota ku tihanyisa yo tala ya wona ku nga ri ku lawa ya lulameke kambe ku ya vubihi leya endliwaka evunyameni. Ni kombela mi ni khomela tani hi ku van'wani va vula sweswo swa ku kumbexani a laha tikweni ku hava milawu kambe van'wani va ku milawu yi kona ku fana na sweswi mi nga sungurisa swona mi ku van'wana tipolotiki va ta byela ku vumbiwa bya Afrika-Dzonga byin'wana bya vumbiwa bya xiyimo xa le henhla. Xana tiko ra Afrika-Dzonga ri kayivela milawu kumbe ro va na milawu yo ka yi nga ri yona kumbe milawu leyi nga kona yo ka yi nga landzeleriwi ke? Ni ta mi nyika xikombiso. Afrika-Dzonga hi na nawu wa bail lowu a wu kha wu tlhotlhatlhotlhiwa na namuntlha loko ku ka vulavuriwa hi timhaka letiya ta Tiffany Mick leyi a ku vulavuriwa ngopfu ka ku langutiwe ngopfu ka timhaka ta tala ta ku heyi bail yi na swipimelo leswi na leswi na leswi ku va yi nikiwa a yi vuli ku hi xigevenga a yi vuli ku hi na nandzu a yi vuli ku ha nandzu sweswo swa ku tani ni pfuneni tanihi mutivi hi tlhelo ra timhaka ta swa vugevenga na milawu ya leyi fambelanaka na swona ku hina xiphiqo xa hina nkulu ku nga va ku ri yini endzhaku ka leswi.
eka n'hweti leyi ya Mawuwani longoloko na hina eka rendzo ra Chasing the Sun swiphemu swa 5 swo nyanyula hi sonto un'wana na un'wanyani hi hafu ku bila awara ya nkombo na madyambu eka SABC 2 kusukela hi siku ra vu-14 ra Mawuwani ku fikela hi siku ra vu-14 ra Mhawuri ra 2025 tiphine hi mitsheketo yo nyanyula yo vangamisa na xibhakabhaka yi tlhela yi pfupfula leswi tumbeleke loko u hundziwa hi xiphemu u nga timbeyambeyi hikuva u nga streama nkarhi wun'wana na un'wanyani hambi u ri kwihi eka SABC Plus. Hayi a ku laveki tihakelo. Chasing the Sun madyambu ya wena ya sonto ya sungule ku vangama. Pfulela SABC 2 hi sonta hi hafu ku bila awara ya nkombo na madyambu kumbe u hlalela eka SABC Plus hi nkarhi wa wena. For the love of the game. A ku na supermarket yo chipa ku tlula Usave. Leswi swi vula mimbukuto leyikulu eka swixaviwa swa n'wina leswi mi swi rhandzaka ngopfu. Swa nkoka swa siku na siku na swo tala. Kuma 10 kg ya U-Brand Super Maize Meal hi 89.99 ntsena. Na jumbo pack ya maleri ya Huggies Dry Comfort hi 169.99 hi pack. Mimbukuto leyi yi kumeka ku fikela hi 10 August 2025. Ku nga kayeli eka mimbukuto leyo hlamarisa na swo tala. Ntsena eka Usave. Laha swakudya leswinene swi xavekaka. Masiku hinkwawo. xikongomelo ka heri duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Sweswo mingisela munghana lona FM 22 timinete ntsena ku bila awara ya 13 nakona ku Afrika wa vulavula la ku bula na masipala wa Polokwane hi ya mafambele na ya vaaki ngopfungopfu lava tshamela ku hala matlhelo ya n'walungu wa doroba kumbe vupela dambu kumbe n'walungu vupela dambu bya doroba hi ta bula na vona hi hafu ku bila awara ya 13 kasi ka hi ta tlhela hi bula na masipala wa Vhembe makani ya ku timhaka leti ti fambelanaka na van'wana va nge ku na mati man'wana va nga nwiwi loko monwa hi mifambini kahle ku endleka yini ta bula na vona sweswo loko hi heta ku bula na masipala wa Polokwane kambe sweswi ri na vona Professor Dumisani Mavhonde bula na vona la tanihi mutivi hi timhaka ta swa vugevenga na hi laha matiko ya lwisanaka na swona timhaka toleto kusuka University ya Afrika-Dzonga. Prof a yeni ni mahlweni ni mbutse xivutiso hi ku minkarhi yo tala va ta nghena va yingiseri milawu yo lovile ku hava milawu na wa bail wo yamela hala kumbe wo yameli le se xivutiso i ku hi hava milawu hina milawu yo ka yi nga landzeleriwi kumbe lava va fanele va vona ku milawu ya landzeleriwa a vele va koka masokisi mi vona yini? Inkomu Khalanga sweswi swo hetelela leswi mi nga swi vula hi swo swi nga swa nkoka. Milawu yi tele la South Africa ko kala implementation. Xin'wana lexi xi endlaka leswaku ku nga vi na ku landzelerisiwa milawu leyiwani i ku va leswi hi swi tivaka president i na matimba ya ku va a cinca ti-ministers ta yena a ti nyika ti-portfolio to hambanahambana. Loko a vona ku ri hala a yi tirhanga kahle wo yi susa a yi yisa kun'wanyana ene swi teka nkarhi ku va minister wo karhi a kota ku twisisa ku ri kwala ka department ya yena i fanele a tirhisa ku yini. Loko a nga se va na milenge ya yena yi kandziya hansi on solid ground va n'wi cinca i ndlela ti-corruption i sweswo a yisiwa kun'wanyana. So sweswo i swin'wana leswi endlaka leswaku milawu leyi nga kona yi nga koti ku implementiwa and then swi endla leswaku tanihi vaakatiko hi nga kumi vukorhokeri hikuva tiministara ti tshama ti kha ti cincacinciwa and ti ta na vatirhi va tona ti ta na milawu ya tona. Ku hava ministara loyi a nga fikaka ka portfolio a lava ku implementa leswi nga kunguhatiwa hi ministara leyi nga hoxisiwa. Ni vona ka xikombiso kwala ka swa maphorisa sweswi ministara a nga susiwa laha loyi a taku laha a nga pfumelelani na hinkwaswo leswi a swi planiwe hi ministara loyi a nga susiwa. Leswi vulaka ku ri ti-strategies leti ti kona leti ta kota ku dila na ti-crime a ti nga koti ku implementiwa hi ku luya na yena i ri no a ni nge tirhisi leswi swi nga kunguhatiwa hi comrade rin'wanyana. So hi swo swi tikisaka sweswo milawu yi kona a South Africa a ka ha laveki milawu yintshwa ya leyi nga kona loko ho kota ku yi implementa tiko ra hina a ri ta ya mahlweni hluvuka. Se loko xiyimo hi ri na xona xi titani Prof ni le ku languteni ku ri
Afrika-Dzonga sweswi ku na mintlhontlho yo tala ngopfu swi tikomba van'wani va ri swi tikomba hi nga ha swi tivi na ku hi fanele hi khoma yini hi tshika yini xi xo sungula lexi a xi fanele xi endliwa i yini hi ku kun'wana ku vulavuriwa na hi timhaka ta ku a hi pfaleni tiboda van'wani va ka a hi xiphiqo a hi tiboda na kwala kaya loko mo sungula ku xikombiso mi sungula sweswiya swa pasi kwala mi nga kona hi ku vanhu lava va taku van'wani va nghena laha swi nga ri na wini mara va vonaka va tshunxeka ngopfu a va na xiphiqo xa nchumu va nghene kwala swi nga ri na wini inkomu Khalanga va swi tiva vanhu lava taku hi le handle ku ri laha a South Africa nawu a wu tirhisiwi a Zimbabwe loko mo ya Zimbabwe mi nge fiki mi ti endlela hi ku rhandza a Botswana ku na nawu wa ku munhu wa dlayiwa wa tsemiwa nkolo ni yini mina a Botswana ni vona maphorisa ya famba xitrateni ya gqoke uniform ya nga khomanga xibamu ni vutisaka ni ku swi ta njhani na va ku no lava khomaka swibamu i ma-detectives lava vo patrola lava hambiloko a ku khome wun'we xibamu va swi tiva vanhu va laha vaakatiko ku ri nawu wa landzeleriwa ni twa ni navela ku ri ingaku ni ngo tikuma a South Africa swi ri tano sweswi vhiki leri nga hundza mi swi tivi Khalanga a ni ri kun'wana matikweni ya le handle ni vona nawu ni tlhela ni navela ku loko a na vona swa le mandleni a ni ta ta aka muti kwala loko u famba xitrateni a wu voni xitompi xa cigarette loko u famba xitrateni roboto yi pfurile hambi nga ri na movha a wu voni munhu a jampaka xitrata roboto yi pfurile ku nga na movha yi n'wi disturbaka so hi nga yangi kule kwala around loko o endla leswi hi swi vitanaka benchmarking a Botswana hi ku leswi vona crime ya vona yi nga ri ku henhla i ncini lexi va xi endlaka xo antswa lexi na hina hi nga xi amukelaka kambe a swi koteki hikuva kumbexana crime ya hakela tanihileswi nga swi vula ku sunguleni sweswi the liberation movement a tihlanganile a Kempton Park masiku mambirhi lama nga hundza a va vulavuli ku ri vanhu va n'wina vaakatiko va n'wina va suka matikweni ya n'wina hi ku a mi na vurhangeri bya kahle va ta hi karhata haleni so na loko mo hakerisiwa xibalo nyana xo karhi ku kota ku ri loko va endle swo karhi hi kota ku va hi na n'wina mi nghenelela aka ku tisa ku rhula etikweni ra hina kambe a va vulavuli swona sweswo kumbe na va ta vilela ku hey n'wina mi nga fambi mi ya Afrika-Dzonga mi ya hi dlayisa mi nga yi hala a va ta vilela swi vula ku na le mindzilikani na vona a ni ndzilikani i wa matiko mambirhi swi vula ku loko na va kha va thivela jaha hala ku mi nga yi hala na lava van'wana va ta va thivela jaha hala ku mi nga ngheni hala se va vitaniwile Khalanga va byeriwile ku tanani a South Africa hi la ku cinca tibodara hinkwato kambe laha ni vulaka kona ni tlhelela kona a Europe laha ni ye kona loko u fika airport wa swi twa na wena ku ri swi nga endleka swin'wana swi nga tshamisekanga i ta tlheriseriwa kaya ka wena kambe laha tibodara ta hina ko ngheniwa ku humiwa hambiloko a vo tekiwa ti-fingerprints leswaku ku va na database leswaku loko va kota ku nghena laniwani lava nga nawini loko vo tshika va endle vugevenga va kota ku traciwa kambe a ku na vulandzelerisi byo fana na sweswo mina ni tirhile hi mhaka ya criminal record center ni tirha hi ti-fingerprint a hi swi kota ku ri hi fika a ka crime scene hi kuma ku ri ku na ti-fingerprint hi kota ku linka munhu wo karhi na vugevenga kambe kun'wana hi fika hi kuma ku ti-fingerprint letiwani a ti linkiwi na munhu hikuva swi komba ku ri munhu loyi a nga endla vugevenga byebyo database ya yena vuxokoxoko bya yena byi kumeki ka database swi hi kombaka ku ri a nga va ri munhu wa le handle undocumented person. Prof, nkarhi wu ni helerile kambe ni kombela ku mi vutisa ni karhele mina ku mi vutisa ku i yini a na ha lava ku ta mi vutisa ku i yini lexi endlaka ku hi va na xiphiqo xa Afrika-Dzonga ni kombela ku hi tirhisa ku i mani a endlaka ku hi va na xiphiqo lexi ni kombela rito rin'we Prof ni ta hi gimeta na ngona kona i mani a endlaka a hi tsandzekisaka khomiwa Khalanga ni to ri i mfumo wa hina a ni ku kumbexani mi ta ku i n'watipolitiki i van'watipolitiki ni mi twile Prof inkomu Khalanga kheseli professor Domisani Mabonda lava hi bula na vona khanhlekani lowu va ka va vulavula na hina katsongo hi timhaka ta vugevenga la tikweni ra hina hi ndlela yaleyo a hi twini ku manga misava a ri ya mbirhi ya ta emisekweni kusuka kwalani hi bula na va masipala wa Polokwane hi twa ku hey xiyimo lexi xi nga la Polokwane xa tika xa mafambelo ku endleka yini kahle kambe ta bula na vona endzhaku ka loko hi ta va hi twa ku mahungu misava ya mbirhi ya ta va hi emisekweni nhlekani
mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. I can see the khalanga ku seyeriwa nkarhi eka muyingiseri Nhlikani. Holobye Gwede Mantashe a hlamusela nkoka wa swicelwa eka ku tumbuluxa mintirho. Mukunguhatinkulu eka ku dlayiwa ka DJ Sambodi u khumbeka na le ka swihehlo swin'wana swa ku dlaya khale ka mufambisi wa masipala a ya ekhoto mayelana na swihehlo swo dlaya. Mahungu xitalo hi awara ya 2. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Kesini mani nkosi na joke hi vo lava i va vulavula ku na hina hi ndlela yaleyo va hi tisela nhloma ka timanga misava ora ya 2 eka nhlekani lowu un'wana wa vanhu lava va nga duma swinene hi ku baka ni vula mani nkosi na joke kambe swiritano a hi twi ku wena u ta angula ku yini kambe hi nga se fika kwalano miyingiseri wa mina ni pfumeleli ni sungula ni ya ka nkulukumba Silala Thipa va vulavulela masipala wa Polokwane hi twa ku kahle ku endleka hina Polokwane nga ri le murhageni. Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa ya nga voyameriki etlhelo rin'we. Minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusompfa. Loko ntonde a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za. Munghana Lonene FM makombandlela. Sotho mingisero Munghana Lonene FM makume nharhu mbirhi timinete ku bila awara ya 13 nakona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM tari hi lava ku bula na vamasipala wa Polokwane. Vamasipala wa Polokwane va tikomba va ri na mapfhumbo yo tala ngopfu ya ku antswisa switarata la dorobeni kambe hey ku na mintlhontlho yikulu leyi hetelelaku yi khumba vaaki se hi la ku ta twa ku va ri yini vona va Polokwane hi ndlela yeleyo. A hi amukeleni nkulukumba Silala Thipa lava hi nga vula ku bula na vona ka nhlekana siku ra Thipa. Good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Nhlekana. Good afternoon, Dr. Thanks for having us. Good afternoon to the listeners of Munghana Lonene. Driving from Polokwane Central to Seshego, it's usually 10 minutes on a normal day. But there's an outcry from residents who are now saying, yeah, it is taking them hours and hours on end to get home. What is the problem and what is the situation so far? The situation that I can speak of is the situation on Nelson Mandela Drive that we are aware because during peak hours it's experiencing a lot of traffic there, congestion, and also around Dalmada area from the robots to the cycle and even around Sarala, and also from Mall of the North to Thornhill. That's where we're experiencing congestion, even the Ladana area. And then this is because of peak hours. During peak hours, we're having a lot of traffic flow coming into the city, and also in the afternoon when they knock off, a lot of them are coming from the city to various destinations. But what we are doing as a municipality, we are always ready, and then we are working with the Department of Transport and Community Safety to deploy our traffic officials in the affected areas. But the latest one on the Nelson Mandela Drive, we are busy with upgrading that road. This involves removing the old road surface and laying new paving for improved durability and also drainage. But also, while this may cause temporary inconvenience to motorists, it is a necessary investment in safer, long-lasting infrastructure, Brapet. Oh, so you are saying you are no longer putting tar on that Nelson Mandela Drive, because the thing is, my experience in Polokwane is that you don't take long to finish to repair roads, in particularly the streets within the city. What changed now?
No, we're putting tar. It's just maintenance. We're removing the old one and putting a new one. And then where I speak of paving, it's in the intersections. On the intersections, we're putting paving. You will be aware that on the roundabouts or traffic cycles, we always put pavement there. But on that old tar, we are removing it all together and then putting a new one. So the other issue, which is also a concern, is the issue of what we once spoke about, you and I, the issue of cutting grasses and the like. Have you ever driven from town to Harina? That road there, it's so bushy. What is wrong? If you report that issue, we'll be able to deal with it immediately. But what is happening now is we are prioritizing high crime spots, transport areas. Then we will go to other areas. But some areas that have been reported on our My Polokwane Citizen app have been attended to, and we are busy. We are hard at work. Even the grass just next to the SABC there at the park has been attended to after concerned community members have reported it. But as you just mentioned it, we will just make a call to our environmental office to say they must attend to it. It won't even take more than a week to attend to such issues, but because we prioritize safety of our community members. But it cannot be true. For sure, you and I will agree at Ntate Tipakori. It cannot be true that everything in it has to be reported first. Where do you live? It's city of Polokwane. You are here. I live in Polokwane, Brapet. I can't be everywhere at the same time, at one time. But as you have reported, I can't know everything that is happening at once, Brapet. Not you. Not you alone. Not you alone. Yes, you have on workers. Behalf of everyone. I'm speaking on behalf of every municipal official. They are passing here. Yesterday, when I was stuck in the traffic for 2 hours from Polokwane SABC to Ladana, there were traffic officials who were just passing, not even assisting with the traffic control and. Those are issues that need to be reported, or it has to be done spontaneously from the municipality in Tatetip. No, if there are such concerns, we will have to raise them with the affected office, and then we will be able to attend to them, because what we want as the municipality, we want to see residents that are happy, residents that are safe at all times. Now, before I let you go, the issue of water, how are we doing in Polokwane? Well, in my side, I don't have a problem, but what is the story? What is the status with the residents of Polokwane, according to your knowledge? I'm glad you don't have a problem, Rapet. The issue of water supply has improved since, especially this year. It has applied since we made some interventions in terms of augmenting supply in most areas. Like we have a new plant in Sisiro that is adding additional 8 megaliters to 10 megaliters per day to the system, and then it's putting much of a relief on the system. And also we are busy with boreholes, and then we have drilled a lot of them around the city in the extensions and the Motong area that are also helping a lot. And then also our TechnoDSM is also working, which is augmenting the supply from Ebenezer and Oliphant Sport Plant. And also we are busy with Sand River North boreholes that will assist with supply around the area of Ladana, Emdo, and the Borotabile Gardens and the Mashatedi Park. And the situation has improved. We just experienced a challenge last week for 2 days, which was affected by maintenance studies ongoing on the Oliphant Sport Plant by Lebele Northern Water. But that situation has been resolved, and then we are seeing an increase in terms of flow that is coming to the city and other areas that are supplied by Polokwane municipality. And that is, Tepa, is it true that your municipality, according to your mayor,
people, when you do business, it's 50-50 with foreigners and us South Africans. Is it true? Do you have that law? Is it true that you have that law as the municipality? I have listened to the mayor. I have read the statement by the executive mayor. There's nowhere where he says the municipality is doing it 50-50 with the municipality. What we're saying is that we have companies that are foreign-owned. They are even not more than 15. But on the database of the municipality, currently we are doing business with over 150 companies that are South African, that are local, and only 15, around 15 or less than 15 that are foreign-owned. But the database is something entitative, but they are the companies that you are That using are doing is business. another. That are currently doing business. It's over 150. And what informed the municipality to use foreign-owned companies? What is happening is that if a company bids at the municipality and has registered, is compliant in terms of SARS issues, the municipality does not discriminate any company from doing business with the municipality as long as you have correct documents, you are registered, SARS, you are compliant. Why not do business with you? The law allows. Oh, so we have a law that allows that. Yeah, yes, the law allows in terms of Municipal Finance Management Act and even other finance legislations. There's nowhere where it says you can't do business with foreign companies. Because from time to time, I used to think we said with foreign companies and foreign individuals, we only look for scarce skills. So that is not the case in this case. Even in this case, it does apply. What we're saying is we're not employing these companies as individuals who are coming to work at the municipality, but these are contracts based on the duration of individual tender that the municipality shall have awarded to such company. So how do you guard against South Africans to at least benefit from the very company that is foreign owned? How do you see to it that South Africans benefit there? We always prioritize. We always prioritize local companies in terms of awarding of these tenders. But where the local companies don't qualify for such skills that we need, then we'll go to those that do qualify. But in some of the projects, you remember, when they do, they are contracted in a certain area, they will have to share skills in that same area. They must hire people from that area. Is around 30% of the people must come from such areas so that they can share best practices. And when they leave that area, we have people who have such skills that the municipality needs from that area that they shall have learned from such companies. So do you have like maybe a specific example wherein you can say the reason we employed this foreign-owned company was because we did not have skill in South Africa? That information will be shared with you once I can go through our systems and check which ones are affected. But it's public information. We'll share that with you once I have all the details. I see. Tate Tipa ke se re sunane nka rwa ngwena le kwa plekeng ela le ba botse ba ishe le grader kai go maya Aba iko ikesele sesoming sa mngana lona FM kulukumba selala Tipa basuka ka masipala wa Polokwane bere hayi bele ku tireni mna ngwe ba akhe me ba byela ku hey hala ka hina hayi akukahle ane ba tshama ko go isoni nga botsa mingo la go mi byela ku la a thelo ka le ka SABC ku tlhumini a mi tshama kona na mi ku boni na se ba no a ku bona kambe swikahle se kuna app leyi n'wina va aki ba Polokwane mi nga yi tirhisaka vulavisisi lebyi ni nga byi endla mehela Polokwane nini ya kuma ku vanhu lava vulavula ku ririmi leri na lava vulavula ku ririmi ra Xivenda hi vo vinyi va doroba leri loko ripela loko wo nghena hambi restaurant hambi kwihi kwala i nghena a minjhani i nga ha ti hluphi wo minjhani kumbe nda lava va fambekwa hi vo
kambe rito ra Xitsonga ve ri yini ri bamfe ya va hangalakile ina sela hey kuna mhaka ila very mati man kuna van'wana va hangalasaka mahungu ka nkarhi wona venge masipala wa Vhembe very mata ya nwiwa hayi kona mali vera ma nwiwa mata kwendleke yini amukeleni mbulavuleri wa masipala wa Vhembe I masipala lowu nga rhangeriwa hi Councillor Frida Nkondo sa va amukeleni bona lava va amukelaka sweswiwani I tatana Moses Xivambu kambe va Xivambu yini va Xivambu la makhutla Xivambu hlaka Nhlekani Bootpet na vayingiseri va Afrika wa vulavula hi milavi loko hi sungula nongonoko nga mukumi a ko honeke a ni ri kwala mitini yin kwala Polokwane ni kuma ku nga ri network ku na khona tin'wana yi pfa yi nga khomi swona ni mi bohile a heni ni mahlweni mi ri mata manwi ku endla ka yini Bootpet lava va ndzawulo ya swa mati va na ntirho wa ku basisa mati namuntlha kusuka ka reservoir leyi nga ka Mavambe ku ya fika a Vuwani swi hundza swi ya vo Valdezia so tilayini leti I timbirhi Bootpet layini leyi va nga busy aka yona hi le ya steel ya nsimbi yi navaka kusuka aka Mavambe yi ku Vuwani yi hundza yisa mati a Valdezia ya ku Moukopo so layini yaleyo a hi yona leyi vaakatiko va muganga ya ka Malamulele va kumaka mati aka yona vaakatiko va muganga ya Malamulele West na part ya Malamulele ku ya le hansi le va kuma mati aka booster pump va tlhela va kuma mati aka layini leyi nga ya plastic so xiviko lexi nga endliwa loko xi kumeka swi tikomba nga ri vaakatiko va nga va xi hlayile va nga xi hlayangi kahle va swi twisisa ku ri xi lava yini so lava va ndzawulo ya mati va basisa mati aka steel pipeline kusuka aka Mavambe ya Vuwani yi hundza le Vuwani ya Levo Albasini Valdezia so hiyo leyi va vulaka yona ende va vulela ku ri swi nga endleka a va ri swona swi nga endleka kumbe vanhu va yi vandalizile va koka mati aka yona hikuva ni ri vanhu va rhandza ku vandalize swilo swa mfumo va siringa nakona va kombela vanhu ku ri loko vanhu va kuma hi ku mati lama ma fanele ma tlhela ma halatiwa so hi ti-valve ta vona ku loko va tshuka va vona mati ma halatiwa hi ti-valve letiya va nga yi va yaka nakona loko ku na vanhu lava va nga endla ti-illegal connections aka layini liya ya nsimbi yi yisa ku mati leyi ni nga ku vulavula mati lama ya mata ma ri na chlorine ya le henhla ngopfu lero loko vanhu va ma tirhisa ku nga va na switandzhaku swin'wana kambe vaakatiko va Malamulele West na Malamulele East na Central lava va nwaka mati lamaya a ku na probleme a va pfuleli mati a swi va khumbi leswi a va swi ringesa ku swi tsundzuxa a ku ri ku hlamusela ku ri loko ma halatiwa mati lamaya aka ti-valve va nga haki swi vula ku yini swi vula ku lava va pipe leyi nge le ku basisiweni va ta va ri hava mati hi swona ni vulaka swona pipe leyi nga ku basisiweni sweswi yi ya sungula a Vuwani ku phakela mati lero va ta yi pfala na yona a yi nga phakeli mati hikuva va le ku yi cleaneni hikuva sweswiwani mati lama nandoni ma fane ma va ma koka ma hundza ma nghena Valdezia kusuka kwalani ma nghena le Strichard ma ya vo Sinthumule Kutama se I ntirho wo tani hi kwihi wa masiku mangani kumbe wa nkarhi wo tani hi kwihi ntirho lowani wu sungule namuntlha wu ta hela hi Ravuntlhanu kambe miganga leyin'wani la a va ri ku nweni ka mati Malamulele West vo Mukhomi Gumbani Mavambe Mlamula Mdavu hinkwako lomuya hayi ma kona ma pfuleriwile fiko Bootpet a ni mi twanga foni yan'we ya kha yi tsematsema no twa ni yo mi dlina kwala Malamulele ivi mi ku mi davula ku hwe a na ha twangi nchumu ivi ni ya mi twa loko se mi ku Bootpet ai sunguriseni miri hi marito man'wani Malamulele West kumbe vupela dyambu bya Malamulele ku nga va Mavambe Mukhomi Mdavula
sweswo mati ya kona va milamula layani hala kokwana Hlungwane mati ma right no vula loko ri kuma huma loko ri ka mahumi i yin'wani mhaka kambe a swi va khumbi leswiwa a swi va khumbi include ku katsa na township na muganga leyin'wani yi kumaka mati kusuka aka Mavambe booster pump station a swi va khumbi leswiya se kusukisela namuntlha ku fika hi Ravuntlhanu lava va khumbekaku hi va lavaya mi nga vulavula hi voho lava va nga tirhisa na va lavo siringa va nga boxa phayiphi ku loko hikokwalaho ka yini mi va byela mara lava vo boxa phayiphi swi nga ri na wini hikuva mi fane mo va tshika no a ni ri hiko ku ringesa ku hlayisa vutomi bya vanhu hikuva ni mindzuku loko se va ya nwa ivi va hlangana na switandzhaku swo karhi mi kuma ku ri loko se swi ya mahlweni swi ya fika laha mi kuma ku a swi nga vulavuleki ku vanhu lava a va tsundzuxiwile na makhamba Boetpet tanihiloko hi kha hi vula ku ri na hina vaakatiko a hi voneni ku ri lava endlaka swa ku boxetela tiphayiphi hi va humesela handle hi ku va onha ndhaka ya mfumo ndhaka ya vanhu so hikokwalaho Boetpet munhu un'wana na un'wanyana laha ku nga na nghozi well wa fane a tsundzuxiwa kambe okay hayi swi tikomba network kuma ku ri a ma ha fiki swi tikomba network laha mi nga ko yi nga mi rhandzi Xivambo kambe hambiswiritani ha khensa swinene ku va mi kote ku tsundzuxa hi ndlela leyi ku na lava vanhu va nga fonaku ko va vutisa ku heyi hina hi halawani miri a swi hi khumbi lava va nga swi twisiseki na hambi mi hlamuserile mi tita Xivambo Boetpet mi famile lahleka na n'wina mina ni helo phela mina ni kwala hin'we i khale vula ni khomele tani Xivambo ni sungula ni hundzisa laha hi ku i nga ri mina swa mi swi nge heli kahle hi ku ku tikomba ku ri na xiphiqonyana xa vuhlanganisi lama ni khomela tani Xivambo Lamakhutla Xivambo kwalano mingisiro Munghana Lonene FM kha va hi nyiketa xifaniso xa hi laha swilo swi nga xiswoho loko swi ta ka timhaka ta matshamele ya timhaka hi tlhelo ra timhaka ta mati hi ndlela yoleyo se a hi tweneni ku va ri yini endzhaku ka loko hi hundze hi laha Cylinder Specials build it emkhuhlu Grasscope Nathula Mahashi build it God Lemleriwa I mean tshova msitshama mi yivona 2500 liters Africa WaterTech 1995 50 kg KBC cement 89.99 wheelbarrow 349 rand uswitwe kahle 349 rand ntsena hi vhengele ra wena ra swo aka hi tlhe ku siyana cinci exikhwameni hi le mkhuhlu Grasscope Nathula Mahashi build it Cylinder Specials loko ehleketa leswaku a wu nge fikeleli vuyimeri ehleketa nakambe Clientele Legal yi endla leswaku vukorhokeri bya xinawu byi fikeleleka eka wena hi na ntlawa wa vayimeri etikweni hinkwaro ku pfuna wena SMS Munghana eka 43971 yaleyo i Munghana eka 43971 tani ta ku fonela Clientele General i vaphakeri va ndzindzakhombo ka nkarhi wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swipimelo eka RFA hi tiyimiserile ku susa miehleketo yo tipholisi ta vitana xana a wu titsariserile ku va xirho xa RFA funeral cover loko u nga senda tano a wu swi hundzeriwa hi nkarhi hi 60 rand ntsena u tsarisa wena murhandziwa wa wena na vana va ntsevu u nga khavhara na swin'wana swirho swa ndyangu kusuka eka ntsengo wa 35 rand ntsena ivi u kuma cover ya 10,000 rand yi kumeka eElim Malamulele Thohoyandou Giyani Makhado kusuhi na Game na le Johannesburg Sandton eFredman Towers WhatsApp 061 514 8872 RFA hi tsarisiwa swa ximfumo swin'wana leswi tatana Nelson Mandela a swi hlohlotela a ku ri ku endla ku hambana eka munhu un'wana. That is one aspect of Ubuntu, but it will have various aspects. Iyo mhaka tanihi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xaxamelaka na misava hinkwayo ku endla swona hi tlhela hi pfuna wena endla swona. Tisela munhu un'wana na ntsako lowu a nga ta ka a nga wu rivali. Munghana Lonene FM wu tlalela International Mandela Month. #60 matimba ya xiyanimoya. Munghana Lonene FM makombandlela. sweswo mingisero Munghana Lonene FM hina hi ri
la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona mane hi tisana mbulavuleri wa masipala wa Vhembe tatana Moses Shivambu hi tisala Shivambu ana hi munduse xikombelo xa ku na hambi mi hlamuserile mi kuma ku vana va swi twisisi a va koti ku hlanganisela leswi mi nga swi hlamusela xivutiso xa mina eka n'wina xi ri ku na lava vanhu va nga kuma kona vuxokoxoko bya kenta ku ya mahlweni ke ya ni nga swi kota ku siya tinambara ta mina la moyeni Bootpad ta 072 117 3726 hi kombela leswaku ri vanhu na loko va fona a va foni hi minkarhi yaleya ya xihofisi hikokwalaho ka yini mi fikala kwalaho mi hleketa ku va ka fona na loko se mi ti wiserile xivambu u nga pfuxiwa hi matakuxa phe ngetani futhi nomboro mi ri yini 072 072 117 3726 okay no ni mi twile ni vona n'wana yi tsarile laha ka TikTok laha no ni mi twile xivambu mi hetsela mikwini hi swi mi nge ya mifambi mi nga swi vulanga Bootpad a hi ta kombela ku na loko ri ku ri miganga yin'wanyani va ri na swiphiqo swa mati va nga miyeli a va tirhisi ti-ward councillors ta vona ku hlamusela swiphiqo leswi va nga na swona mayelana na mati leswaku va kota ku va hi fikisela na loko ri ku ri ku na miganga leyi lavaka ti-water tanker Bootpad a va rhumeli ti-ward councillors ta voho leswaku va fikisa hungu rero aka Vhembe leswaku ta voniwa ku ri hi wahi magoza lama ma nga tekiwaka ku endla leswaku vanhu va kota ku pfuneka mati va loko va vulavula hi mati mi ni tsundzuxe mhaka yin'wana mhaka leyi ka mapapila yi helele kwihi a ku ri na van'wana va ri lava ku ti-specifications na leswi nge le ku ndlekeni a swi vulavurisani ivi mi ku mi taya mi hetelele mi yini hi mhaka ya ku nghenelela swin'wana na swin'wana sweswi ku na nongonoko lowu hi nga ku jikajikeni na muganga hinkwayo Bootpad ku ta fikiwa ka mapapila a mi ngo ta fika se swi hlwerile xivambu phela swi jahile swi veri mi le ku mukontraktara i le ku yiseni leswi swi nga twananiwangiki ku yisa tijojo ku ve ku fane ku akiwa steel tank le ka mapapila hayi hi ta yi lulamisa muhaxi swi nge endleki hi nga fiki ku hava la xifundzatsongo xa hina xi nga navi ku fika Bootpad se a hi vekeleni minkarhi xivambu a hi vekeleni minkarhi hi mikamba ndzhaku ka masiku mangani hikuva a vo vilela vanhu va ka mapapila se a swi lava swi ri swa priority ka n'wehe hi mi nyika ku fika rini tanihi ku va migingiriko yi hlaya mavhiki mambirhi kumbe manharhu hi ta fane hi vona ku ri miganga leyi se yi fanele ku yi vhakeriwa vhele hi yihi kusuka sweswi lero mapapila hi ta yi katsa andzeni Bootpad ni mi twele xivambu a khensa swinene mavhiki manharhu swi vula ku aka vhiki ro hetisela ra n'hweti leyi tako hi ta mi kamba xivambu hi twa ku mi fambe njhani le ka mapapila hi ku mukontraktara a nge fiki a ndla leswi hi lavaka swona ku ve a ku ri na ti-specification leti a ku twananiwe tona kambe swi ri tani khensini nkarhi wa n'wina xivambu ku dya ku engeta ni khensile Bootpad na vayingiseri va Afrika wa vulavula i sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i tatana Moses Shivambu va suka ka masipala wa Vhembe va ka va hi nyika hayi ka ai mati va mani swi tivi ku kasi ku tika a ni mina ni vutisa leswi n'wini va yingiseri mi ni vutisaka se ni fane ni nga va vutisanga swa ku mapapila mhaka yini mati va se a na swi tivi kambe mi swi ri tani miyingiselo Munghana Lonene FM nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ta gimetisiwa sweswi a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pact Mathebula a hi hlangana na nongonoko lowu fanaka mundzuku kwala ka Munghana Lonene FM dzumba na mina nongonoko lowu landzelaka hi rito ra Ike Ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani mana nhlekani lonene endzhaku loko hi kume mahungu emisava lawa landzelaka na mani Nkosinathi Chauke mina ni ri ka n'wehe na valava nga kwala tlhelo ka n'wehe na n'wa mi ni languta mi ni landzelela ka TikTok mana nhlekani lonene ni tata eka Malamulele eka Mina ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela